Pa logično je ta percepcija građana i ona je zasnovana na onome što se posebno u posljednjih nekoliko godina dešavalo, a zasnovano je posebno, rekao bih, na ovim posljednjim aferama koje su izbile, koje su, rekao bih, prilično očigledno pokazale ono što su građani vjerojatno i do sada znali, ali ovoga puta to i negdje konkretno i više nego opipljivo dokumentovano kroz aferu Koverat. Taj pad povjerenja konstatuje Evropska unija u svom izvještaju koji je nedavno objavljen. Taj pad povjerenja dovodi do toga da političke partije opozicije su iskazale svoju ogromnu rezervu i već najavile čak i bojkot narednih izbora ukoliko ne dođe do reforme izbornog zakonodavstva i ukoliko ne dođe do uspostavljanja adekvatnih pravno-političkih garancija, pri čemu tehnička vlada figurira kao najozbiljnije rješenje u tom pravcu. Ukoliko se, što je moguće prije, pošto do izbora ima nešto više od godinu dana, ne krene ozbiljno u jedan ozbiljan i sveobuhvatan dijalog, i u tom dijelu je prije svega potrebna politička volja vlasti, ali i odgovornost i ozbiljnost opozicije koja je također do sada, rekao bih, izostajala, onda ćemo ući u jedan veoma negativnu spiralu dešavanja, jer ćemo ući u posljednju godinu pred izbore kada je prilično ovako delikatno mijenjati izborno i drugo zakonodavstvo koje je vezano za izbore. Ja se nadam ipak da se neke stvari posljednjih dana i posljednjih mjesec dana moguće dešavaju, koje je moguće da pružaju ohrabrujuće signale da će se ipak ozbiljnije ući u proces dijaloga. Pa moguće ga je povratiti tako što bismo se negdje hitno uozbiljili svi, prije svega u vlasti, jer je prioritetno potrebna politička volja od strane vlasti, ali i mi iz opozicije, kao što sam već naglasio, jer ovo je dvosmjeran proces i ovdje je potrebno da imamo političku volju i potreban nivo ozbiljnosti i odgovornosti od strane vlasti i od strane opozicije. Smatram ukoliko bismo što je moguće prije započali, rekao bih najkasnije do septembra ili oktobra mjeseca, koliko bismo započeli jedan sveobuhvatan politički dijalog koji bi uključivao, kao što sam već rekao, razgovor o izbornoj reformi, s druge strane razgovor o pravno-političkim garancijama. Ja mislim da bismo u toj nekoj opciji do nove godine mogli da završimo čitav posao, da bismo onda imali nekih 10 mjeseci do izbora i to je već neko podnošljivo vrijeme za implementaciju tih dogovorenih rješenja.